Danas vam želim predstaviti meni posebno drag proizvod Zeo Oral. Proizvod za svakodnevnu njegu i održavanje higijene usne šupljine. Kao stomatologinja posebnu sam pažnju posvetila tome da ovaj proizvod bude blag, učinkovit u svakodnevnoj upotrebi i prihvatljiv širokom krugu korisnika. Zeo Oral je 99,9% prirodan proizvod na bazi minerala koji pomaže u nježnom čišćenju zubi i usne šupljine bez agresivnih kemikalija. Neugodan zadah jedan je od čestih izazova u svakodnevnoj oralnoj higijeni, a mentol u Zeo Oralu ostavlja ugodan osjećaj svježine i čistoće u ustima još dugo nakon uporabe. Zeo Oral možete koristiti kao prirodnu alternativu klasičnoj zubnoj pasti. Zeo proizvode potražite na policama DM trgovina diljem Hrvatske, u ljekarnama i na našem web shopu zeo.hr.